ngisho ngifethe ngorasesibhurene shashana nothula ngako inkosi yethu ayisanda kuveza and abantu sebayibuyisa ke le video ukusabalala kwe video lapho ibonakala khona iziphuzele ithuka uNdlunkulu so abantu bayibuyisa ke le video khona la isho khona ukuthi ithi abantu abakholwe naye kwababhlungu ngoba athi mekithatha lehlalo le sobukhosi kwamele ukuthi iyeke yonke into yona ayiphilela impilo yomjida ayiphuzela yabo kodwa masithatha isihlalo sobukhosi yathi hayi lesengisendaweni engcwele manje sekuzomela ukuthi ngiyele yonke lento le kwangaba mnandi siyeka amabhodlelayo but turn out ukuthi ayike bayede amabhodlela wayeka ngempela indeed right now kule video etrendayo bayede yabonakala phana eshayela istela abantu basebeyaqala benza ama-jokes manje bathi bayede wena westela lesinasho kulonto into esinayikhuquzela zikanza kwethu yize noma kuphela ekuzona izinto zokudefenda but I strongly believe ukuthi still uZulu kumele simuvekele ukuthi kanjani angazi but uZulu wona fana uvikela but anyway nayo le video if azange ngizwa ngaphambili angisho ukuthi ngizoshumayela kodwa ngicela ukuba nje ngudlulisele ngihlezi ngosho ngithi kholwani mina ngathi ngithatha lesi sihlalo bengiphila impilo yomjitha mina ngikuzela ngenza konke lokhu kodwa isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuku enye indawo manje enjani engcwele wathi kufanele ushintshe indlela owenza ngayo amen kwababhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami nezihlalo